večer. Hvala vam puno što ste došli. Meni je posebno drago i trebaš nešto dodati. Drago i zadovoljstvo da sam ovdje. Dakle, najviše se naravno zahvaljujem osobno na pozivu, ali i Škuceraleu i Navici koji su sve ovo i organizirali i ugostili me danas i probao sam stvarno lijepo poslijepodne u Ljubljani, nakon moram reći moje zadovoljstvo malo dulje vremena što nisam bio. Isto tako, drago mi je da imam prilike govoriti o svojim istraživanjima i u Ljubljani. Evo, nekako se poklopilo da je to zadnji jugoslavenski glavni grad, glavni grad jedne Jugoslavenske republike u kojem držim neko od predavanja iz moje dizertacije, iako je LGBT pokret, kao što znate, na jugoslavenskom prostoru zapravo počeo ovdje. Naravno, neću vam moći prenijeti sve što sam istražio, sve o čemu sam pisao. Nadam se da će do kraja, ne baš godine, možda i prije, ali u jednom razumnom roku biti knjiga i da će možda biti prilike da je predstavimo, pa i prevedemo na slovenski. Za sada sam odlučio za ovu priliku govoriti o ovome što vidite u naslovu ovoga predavanja, dakle o dekriminalizaciji istospolnih odnosa u Jugoslaviji. Međutim, onda u naslovu postoje već dvije stvari koje mogu nekako iznenaditi. Kao prvo, nedovršene i stavio sam, što je recimo neobično, kao početnu neku točku iz koje gledamo 1918. Zašto? Kao prvo, vidjet ćete kroz izlaganje da sam ja promatrao ovu problematiku iz jugoslavenskog pogleda, dakle ne iz pojedinih republika, iz pojedinih nacionalnih povijesti, nego iz jugoslavenske perspektive. Smatrao sam to metodološki i povjesničarski opravdanim, jer je uostalom najveći dio ovoga vremena o kojem govorimo vrijedio jedan krivični zakon, jugoslavenski, unitarni, on je na snazi od 1930. do 1977. godine. Dakle, u najvećem periodu postojanja Jugoslavije, kraljevine i socijalističke Jugoslavije, vrijedi isti zakonski princip za istospolne odnose na cijelom teritoriju od Triglava do Varnara. I drugo, iz te perspektive se može govoriti o nedovršenoj dekriminalizaciji, jer kao što sigurno znate, ona je dekriminalizirana u Sloveniji, ali u Hrvatskoj, već ovo spoiler alert, ali mislim da znamo kada je bila dekriminalizacija, pre 41 godinu u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori i Vojvodini, ali iz perspektive jugoslavenske povijesti ona je u biti nedovršena. I vidjet ćemo zašto je nedovršena i vidjet ćemo kako su i te dekriminalizacije koje su se dogodile 1977. bile različite u različitim mjestima. Međutim, glasovi seksualne modernosti koji su između ostaloga tražili dekriminalizaciju su dolazili iz svih krajeva Jugoslavije. Ja ću se ovdje osvrnuti na neke, naravno ne mogu vam prikazati baš sve aspekte, i uglavnom su gotovo uvijek tendirali da imaju sve jugoslavenski doseg. Dakle, vrlo rijetko se događalo da bi neko rekao ne, to bi se trebalo ticati samo, ne znam, Srbije ili samo Slovenije. Sve je to uglavnom, kada se tražila dekriminalizacija, tražila se na sve jugoslavenskoj razini ili kada se tražila dekriminalizacija, tražila se na sve jugoslavenskoj razini. Zbog toga ovaj naglasak i jugoslavenski i nedovršen. Još jednom ovo što je na početku rekla, ja sam prihvatio, razgovarajući shvatio da li da bude na engleskom ili da bude na hrvatskom. Odgovorili smo se za hrvatski, meni je drago tako, međutim, ukoliko neko od vas nešto, ja ću nastaviti govoriti što sporije, ali opet priča teče. Ako nešto ne razumijete ili ako vam je nešto važno samo dignete ruku, prevest ćemo i da razumijete o čemu želim govoriti. Vidimo, dakle, iz ove rezolucije o propisima, zanimljiv naziv o propisima za zaštitu obitelji, porodice i seksualnog morala. To je rezolucija jednog kongresa za kazneno pravo u kojem su se okupili 1964. u Hagu stručnjaci za kazneno pravo iz cijele Sjeverne Amerike, Europe, pa i drugih dijelova svijeta.
To je bilo vrijeme kada su te strukovne organizacije, recimo ovdje su bili pravnici, suci, akademici, stručnjaci za kazneno pravo, imali puno većeg utjecaja nego danas. Preporuke, rezolucije, kongresne su bile jako važan instrument politički kasnije donošenja odluke. Dakle, danas se to rijetko događa. Dakle, međutim, u ono vrijeme ti svjetski kongresi su imali važan doseg. Sad, zašto sam ja istakao kao nekakav prvi uvodni, vidimo da smo u sredini ovog razdoblja o kojem govorimo između 18. i 77. malo prema kraju, ali nismo ni na početku ni na kraju. Zašto sam istakao ovu jednu rezoluciju međunarodnu iz Haaga, koja, kao što vidite, traži dekriminalizaciju svih privatnih, dakle ne u javnosti, ravnopravnih, u smislu da nema nasilja, nema zloupotrebe položaja, sporazumnih, dakle da je dragovoljno, da su partneri sporazumni, nenasilni, između odraslih, dakle starijih od 18 godina, muških i ženskih osoba koje se, dakle, traži ovom rezolucijom, preporuča se i traži od svih nacionalnih zakonodavstva, svih država u svijetu, ali njihov doseg je najviše, Evropa i Sjeverna Amerika, da ako već nisu dekriminalizirali, da bi svakako trebali. Zato što je ovaj prijedlog ovako formulirana i su formulirali jugoslavenski pravnici, koji su u ovom kongresu, 9. međunarodnom kongresu za kazneno pravo, te godine njime predsjedali, Jugoslavija je predsjedala tim kongresom, i referat u prilog potpune dekriminalizacije homoseksualnosti, glavni, što se kaže, plenarni referat, su održali jugoslavenski pravnici. 1964. u Haagu. To su bili konkretno profesor iz Zagreba, profesor Bogdan Zlatarić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta i njegov mlađi, tada već docent, ali mu je bio asistent prije toga, Mirjan Damaška. Mirjan Damaška je danas jedan od najuglednijih profesora prava u Americi, Sterling profesor na Yale-u, jedan od najutjecajnijih pravnih umova suvremene Amerike, dakle već u mirovini, ima puno godina. Ja sam imao prilike razgovarati s njim upravo o jednom njegovom radu koji je prethodio ovom kongresu. Naime, vidite, malo prije kongresa je prvo na francuskom, jer je kongres bio svjetski, tada je francuski još bio važan svjetski jezik, a onda i u jednom jugoslavenskom časopisu koji izlazi u Zagrebu, Naša zakonitost, Mirjan Damaška objavio važan pravni tekst, pravnu analizu o kažnjivim spolnim ponašanjima. Međutim, 90% tog teksta je on posvetio problematici istospolnih odnosa, odnosno homoseksualnih, kažnjivosti homoseksualnih odnosa. Ono što je svakako na početku zanimljivo reći, dakle, vi imate, dakle, jugoslavenske, u ovom konkretnom slučaju dolaze iz Zagreba, hrvatske pravnike, koji dolaze iz zemlje koja još uvijek smatra istospolne muške odnose kriminalnima, ali su spremni na jednom međunarodnom kongresu zagovarati suprotno od onoga što je njihova službena državna, ako ne baš politika, ali barem državno pravno uređenje, još uvijek drži u zakonima. Ne samo to, mislim, to je možda isto tako zanimljiv podatak, o onoj rezoluciji prije koju sam spomenuo, dakle, preporuka dekriminalizacije se glasalo i od 150 delegata nisu bili svi jednoglasni, 111 je bilo za, zanimljivo da su delegati iz Vatikana, naravno svi protiv, ali ne samo oni, dakle čak i za tu dekriminalizaciju, ali 40 delegata je bilo protiv ovakve formulacije. Međutim, rezolucija je prošla ipak velikom većinom glasova. Profesor Damaška je, pripremajući se za taj kongres, zapravo napisao, nije jedini, nije prvi i nije ni zadnji tekst o homoseksualnosti u jugoslavenskom pravu. Ali je vrlo važan zato što je došao u vrlo bitnom trenutku, kada je mogao imati utjecaj na decision makere, dakle kad je postoje zapravo svoj vrsti današnjim rječnikom govoreći policy paper. Ovaj njegov tekst ovdje citiran jest postao prva važna pretpostavka i poluga rasprava kako u pravnoj znanosti, i to širom Jugoslavije, tako i u politici, kao argumentacija u prilog dekriminalizacije. Vidimo ovdje neke zaključke, tekst je, evo, 20-ak, malo manje stranica dug, neću ga naravno cijelog prepričati, ali vidimo ovdje neke zaključke koji sam ja sažeo čitajući taj tekst,
na temelju kojih su svi pravnici nakon njega i političari, pa i mediji zagovarali dekriminalizaciju muške, konkretno zato što vidjet ćemo da je ona ostala kažnjiva, a ženska više nije, ali doćemo do toga, homoseksualnosti u Jugoslaviji. Zanimljivo je primijetiti da neke stvari oko kojih i danas nismo još, valjda, trebali smo se dogovoriti, evo pod broj 4, dakle da istraživanja pokazuju da nema štetnosti od homoseksualnosti i da nije u korelaciji s prirodnom presojem stanovništva, to danas još uvijek očito neki raspravljaju, oni su se oko toga složili već tada, da se radi o proširenoj statistički neutralnom, normalnoj pojavi. I zanimljivo na kraju, dakle, da dekriminalizacija, to se uvijek istječe, ne znači i odobravanje homoseksualnosti, niti vodi, to se da nalazimo u godinama takozvane seksualne revolucije, niti vodi u, kako on kaže, seksualnu anarhiju ili nesputani seksualni pluralizam. To su uvijek svi isticali zato što je postala ta strah da ako se sad sve dopusti, a to su krenule 60-te, popuštanje nekakvih starih normi, nikao to ne znači da je sve dopušteno, ali neke stvari ipak su pretjerano zabranjene. Zašto je ovu 6. točku sam ovdje istakao? Mislim, možda treba uvodno reći, ali mislim, još uvijek smo negdje na početku, dekriminalizacija naravno ne znači emancipaciju. To nam je svima jasno i ako neko zagovara dekriminalizaciju, ne znači da nužno zagovara i emancipaciju gejeva i lezbijki, odnosno nema još izraza gej, bar nije prošćen kod nas, ima naravno lezbijka. Ali je ipak dekriminalizacija, što su pokazala historijska istraživanja u drugim zemljama, a mislim da pokazuju i ova kod nas, važan preduvjet, ne uvijek, ali često je važan preduvjet emancipacije. Dekriminalizacija skida sa muškaraca i žena koje vole muškarca i žena koji su isti spol, skida stigmu kriminogenosti. Naravno, smanjuje mogućnost uzneta i ucjena i iznuda. Ne eliminira u potpunosti, ali smanjuje mogućnost, jer jedno je prijava šuškanje, glasine, a drugo je prijava policiji za krivično djelo. Ona omogućuje slobodnije organiziranje nekakvih privatnih i zatvornih prostora istospolne seksualne socijalizacije, jer više se ljudi ne boje da će policija ili susjed upad u kuću i prijaviti ih za kazneno djelo. Može ih ne voljeti, ali ih ne može predati sudu. Naravno, omogućuje i drugačiju medijsku sliku. Dakle, ako u medijima postoji pozitivno nastrojenih ljudi prema homoseksualnosti, ako im zakon kaže da se radi o krivičnom djelu, oni ne mogu i ne bi mogu, ali u principu izbjegavaju o njoj pozitivno pisati. Znači, tu možda jedan od najpoznatijih primjera Finske, koja je dekriminalizirana homoseksualnost 1971. ali je to vrlo napravila jedan konzervativan način, je zabranjena pozitivna promocija homoseksualnosti bila u Finskoj negdje do kraja 90-ih godina. Koja je bila konsekvenca toga? Sve privatne radio stanice i televizije su radile, to ih je bilo volja, pri 80-ih su pisale o njoj i pozitivno, jer naravno da je to se zakon nije promijenio. Ali službeno, državni radio, državna televizija, ste ipak radili o državnom radiju, moraju striktno držati zakona i vi niste mogli na finskoj televiziji do kraja 90-ih naći pozitivno intoniran primjer o reportažu ili tekst ili izvještaj o homoseksualnosti, jer je službeno to bilo zabranjeno. Dakle, slično je bilo i u Austriji. Dakle, dekriminalizacija ne znači emancipaciju, ali svakako pomaže, svakako je njen važan, često njen važan preduvjet. Što, ja mislim, se je pokazalo i sa 80-ima Jugoslaviji, gdje da nje nije bilo, bar u polovici federacije, sigurno bi puno teže došlo do gejskog i lezbičkog gibanja u slovenskom primjeru, od 84. u Ljubljani i nekih odjeka, iako nije bilo pokreta, sličnih u Zagrebu i nešto malo kasnije u Beogradu. Ovaj, dakle, damaškin tekst je bio, ja bih rekao, hrvatska verzija njegovog referata u Hagu, jer na isti način govori u Hagu, je postala najcitiraniji tekst o statusu homoseksualnosti u jugoslavenskom pravu. Na njega se pozivaju kasnije više manje svi koji se na tu tematiku vraćaju. Ona je u važnom trenutku, ova rasprava, ponudila
racionalnu, znanstvenu i kontekstualnu argumentacijsku podlogu za dekriminalizaciju dobrovoljnih muških homoseksualnih odnosa između sporazumnih odraslih partnera. Međutim, dakle, počeli smo negdje od skoro kraja ili od neke polovice. Kontinuirana, Damaška nije bio prvi, već sam rekao, i niti je te svoje argumente izveo ovako iz glave. On je naravno čitao stranu literaturu, ali čitao i domaću literaturu. Kontinuirana linija zagovaranja dekriminalizacije istospolnih seksualnih praksi u Jugoslaviji zapravo seže već u vrlo rane 20. godine. I to, ona se aktualizira uvijek u istom kontekstualnom trenutku. Koje? Kada se u zemlji iz ovih ili onih razloga vodi rasprava o krivičnom zakonu. Zato što je naravno ona zabranjena krivičnim zakonima svih zemalja koje ulaze u Jugoslaviju 18. Austrijskim za Sloveniju, Hrvatsku, Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu. I izvornim krivičnim zakonima Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, Kraljevine Srbije, naravno je sadržana i današnja Makedonija. Dakle, sve one ulaze u Jugoslaviju, formiraju 18. i u krivičnim zakonima imaju zabranu homoseksualnosti, odnosno, da sad bude malo precizniji, protuprirodnog bluda, odnosno protunaravnega nečistovanja, kako je to bio službeni izraz, Hrvatska je protuprirodni blud. Ili starinski sodomija, ona se na nju direktno referira. Pod protuprirodnim bludom nije jasno što se misli. Mnogi suci, pravnici misle jako različite stvari. I o tome vrlo detaljno raspravljaju u svih ovih 50 godina. Da li se u ekstremnih detalja, koji oblik seksualne interakcije je s protuprirodnim bludom? Da li između žena, da li između heteroseksualnih partnera ako dolazi do analne penetracije? Da li je samo analna penetracija, kako se to službeno zovu, coitus peranum, ili je i oralna? Da li je i manualna? Ako je manualna, ako se masturbacija, ali uzajamna ili... I o tome se vrlo ozbiljno raspravlja u teorijskim knjigama, ne samo o to, nego se o tome jako mnogo vodi računa na sudu. Da biste bili osuđeni, nije bilo dovoljno biti homoseksualac, čak nema ni te riječi, postoja nije puno proširena, nema identiteta u ovom suvremenom smislu gej i lezbijskoga, nego se mogu to usporediti na ovaj način. Dakle, ako imate želju nešto ukrasti i niste lopov, ako nešto ukradete, onda se dokazuje da ste tog dana, u to vrijeme, na tom mjestu ukrali taj predmet toj osobi. I onda ste lopov samo za tu stvar, ne tog upravnog. Isto logika, ista pravna logika se primjenjuje i na protuprirodni blud. Dakle, na sudu se mora dokazati konkretni čin, konkretnog dana, s konkretnom osobom, na konkretnom mjestu i mora biti detaljno opisan. No, možete pretpostaviti, dakle, da su moja istraživanja presuda često imala vrlo uzbudljiv pornografski moment i da sam često zamišljao kod tih detaljnih zapisivanja, opisivanja seksualnih činova, najčešće bi zamišljao onu sekretaricu koju sudac diktira u detalje, mu stoji iznad slika državnika, možda kralja Aleksandra ili nekog tipka i na kraju kaže, ovaj osuđenik govori, sudac sažima, diktira sekretarici, detaljno opisuje seksualni čin koji kada završava, te sam na kraju sve progutao, tako to zapisao. Imate mnogo takvih zapisa, vjerujte. Dakle, kažem, kontinuirana linija zagovaranja seže još u 20. godine. Ovdje vidimo jedan javni govor jednog hrvatskog advokata, on je bio blagajnik Hrvatskog pravničkog društva, nije bio komora nego asocijacija, koji nije objavio, ovo je njegov objavljeni tekst, ali je prethodno držao predavanje pred elitnom zagrebačkom intelektualnom publikom pod nazivom o kažnjavanju homoseksualnih čina, dosta jedno dugo i zanimljivo predavanje, u kojima on vrlo gorljivo pledira već za dekriminalizaciju 20. godina. Dakle, rekao sam, pitanje kriminalnog statusa istospolnih odnosa aktualizira se uvijek kada se raspravlja o krivičnom zakonu. Njegovoj reformi, noveli, već koja, dakle, neki put se pišu ex novo, neki put se noveliraju, ali svaki put kad se to dogodi, se neki pravnici, neki liječnici, neki intelektualci mobiliziraju, ne bih rekao možda mobiliziraju, angažiraju da se o tome raspravlja.
Ovo je bila 20. godine, se pokušavalo donijeti unitarni krivični zakonik za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Između ostalog, u Zagrebu se dakle drži to predavanje, to je bilo javno predavanje, po onome što je zapisano, jako dobro posjećeno, ovako su nekim večernim satima, neki radni dan, gdje je Vranić krenuo od njegovog viđenja homoseksualnosti je natopljeno medicinskim liječnikom toga vremena, rodnom dihotomijom, koja binarnu podjelu na pasivno žensko i aktivno muško učitava i te istospolne seksualne prakse. Dakle, to nije bilo neobično za ono vrijeme na općenito evropskom kontinentu. Međutim, on se za svoje predavanje vrlo podrobno pripremio i ozbiljno odmaknuo od pukog perpetuirana najčešćih stereotipa. Obilno se služi Magnusom Hirschfeldom i Ivanom Blochom, tada najprogresivnijim seksolozima evropskima, koji su poznati u našim krajevima i već od 1910. dakle i prije Prvog svjetskog rata. Za njih se zna, njihove se knjige i časopisi nabavljaju i u beogradskim bibliotekama, i u ljubljanskim, i u zagrebačkim. I možemo vidjeti kako su te knjige kupovane i kako su nabavljene. Dakle, to su priznati seksolozi, pogotovo Magnus Hirschfeld, koji je vrlo cijenjen u medicinskim pa i pravnim krugovima diljem zemlje, kao seksualni reformator. Neki jugoslavenski psihijatri i seksolozi su dio evropske, ili da se zvala World League for Sexual Reform, koja je bila vrlo aktivna od 25. do kraja 30. godina na evropskom kontinentu. Jedno od žarišta njihovog intelektualnog rada je bilo i u jugoslavenskim krajima, naravno da su često išli u Dubrovnik, lijepo da tamo imaju kongrese koji danas. Dakle, neke stvari ostaju bitne. Dakle, međutim, on se odmiče od tih najtipičnijih stereotipa i naglašava, dakle, da se ne radi ni o čemu lošemu, samo po sebi, da je nemoguće ispraviti, to jako naglašava, stupanjem u brak, i apelira na seksualce da ne, muške i ženske, da neće im se ništa popraviti ako se žene, odnosno udaju, da će zapravo se samo život uništiti, to dosta naglašava. I također naglašava da se ne može koristiti za generaliziranje. Dakle, imamo jedan loš primjer, da to ne znači da su svi takvi. I to vidite ovdje u ovom zanimljivom citatu gdje on kaže, dakle, da ih ima u svim slojevima, da su neki iz vrlo dobrih krugova i da u svojoj suštini nisu, kaže, ne radi se samo, on kaže grubom, ali to je malo u starinskom hrvatskom, dakle, da je samo erotsko, da je samo seksualno u pitanju, da se radi o mnogo složenijem erotskom i emocionalnom osjećaju kojeg uspoređuje sa svim onima što može izazvati i heteroseksualni odnos. On se najviše bavio kriminalnim statusom prirodnog bluga i zagovara da je čitav niz argumenata koji su slični onima koje smo prije vidjeli. Često se govori da moral i pravo nisu jedno te ista stvar, da je to treba dokazati. Međutim, i posebno je naglašavao neodrživost jedne teze koja je, jasno je dakle da su njegovi argumenti manjinski, da su se tek počinjeli tada dobivati na uvjerljivosti i da je trebalo desetljeća da oni postanu opće prihvaćeni. Ali se na njima radi, očito desetljećima. Međutim, jednu stvar mu je bila posebno važno naglasiti. To je dakle da se ne smije voditi pravo idejom o pravnoj svijesti naroda. Što se po time misli? Kada se nešto htjelo opravdati kriminalni, kaže, to je narodna volja, to je narodna svijest, to je narodni duh, tako naš narod, to je naša tradicija. I on kaže, dakle, da to ne može biti izvor zakonodavne regulacije, kritizira valjanost te kolektivističke etike koja se onda prenosi u pravo. Zašto to naglašava? Jer je upravo ta pravna svijest naroda kasnije u socijalizmu, pogotovo u ranoj fazi 40. i 50. godina, bila glavna argumentacijska podloga za zadržavanje homoseksualnosti kažnjeno. Vidjet ćemo da je pokušaja i razgovora dekriminalizacije bili u Jugoslaviji i socijalističkoj mnogo i često, puno više nego naravno u 20. i 30. godina, ali da je uglavnom zaustavljeno uvijek na liniji, ali naši zakoni moraju izvirati od naroda, a narod misli tako, negativno. Pa je Vranić, između ostalog, ovo sam namjerno istakao zato što je zgodno i zgodno je iz današnje perspektive. Zašto? Zato što govori o važnosti seksualne edukacije, ali on je tu krajnje eksplicitan.
eksplicitan. Kaže, između ostalog, dakle, da je narodna svijest o negativnoj homoseksualnosti došla do toga zaključka, kaže, na krivim premisama. Jer, kaže, kada narod bude u seksualna pitanja temeljito upućen, dakle, seksualno educiran, neće sigurno ni za homoseksualca više tražiti kazne. Dakle, nešto što je i danas naš, možda ne oko kažnjavanja, ali nismo daleko, i dalje problem. Dakle, već se 20 godina zagovara prosvjetiteljska, liberalna, znanstvena, seksualna edukacija. Kaže, u redu, ljudi tako misle, ali oni nisu dobro informirani. I kaže, za druga pitanja se ne pita narod šta misli, nego se naprosto donese zakon koji se procijeni da je najbolji. I kaže, a oko ovog pitanja homoseksualnosti skrivamo se, tu se lijepo metaforički izražava, iza širokih leđa, ne znam da razumijete termin, evo, dakle, najlakše se iza narodnih leđa, a tako narod misli, pravne svijesti naroda. Ovaj Vranićev tekst, koji je onda objavljen, na njega će kasnije citirati i prije pomenuti Damaška, i vama možda nekima doćemo do njega poznati Ljubobav Con. Dakle, ovaj Vranićev tekst nije bio zaboravljen. On je zaboravljen tek nakon dekriminalizacije, jer više nije trebao. Ali ovaj tekst 20. godina će se stalno povremeno javljati u citatima svih onih pravnika i liječnika koji će se homoseksualnosti u pravu baviti i u sljedećem razdoblju. Dakle, zato govorimo o kontinuiranoj liniji. To nije bilo nešto što je izgovoreno, negdje objavljeno i to su svi zaboravili. Dapače, na njega su se često vraćali. Vranić zaključuje svoje predavanje tako da direktno poziva Narodnu skupštinu da prekine tradiciju kažnjavanja istospolnih odnosa i da u predstojećem krivičnom zakonu za kraljevinu, tada još uvijek kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, dekriminalizira homoseksualne odnose. Slično mišljenje je dala Hrvatska odvjetnička komora u komentarima nacrta krivičnog zakona, neki pravnici, advokati iz Slovenije, neki iz Srbije, međutim, krivični zakon nije donesen iz razloga koje nemaju veze sa seksualnošću, nego imaju veze sa kompliciranošću sistema života parlamentarnog i političkog tada u Jugoslaviji, nego tek 1930. uvjetima samovlasti kralja Aleksandra, gdje on imao zakon, kako se to tada govorilo, propisao i proglasio. Dakle, nije kao suveren samo proglasio, nego on ga je propisao, donio, naravno, donio ga je na temelju onoga što mu je ministarstvo donio, nije ga sam sastavljao, ali ga je propisao i proglasio jednim potezom pera i u tom zakonu iz 1930. godine, koji onda vrijedi na cijelom teritoriju Kraljevine Jugoslavije i vrijedi u vrijeme Drugog svjetskog rata, što je posebno važno za sisteme koji su tada bili u okupiranoj Jugoslaviji, je propisana kazna zatvora od minimalno mjesec dana do maksimalno 5 godina teške robije za homoseksualne odnose, bez obzira na spol partnera. Time se može tumačiti, i tako se i u komentarima zakona tumači, krivičan i lezbijski i muški istospolni seks. On je bio takav u lezbijski krivičan i prije, dakle, pogotovo u Sloveniji i u Hrvatskoj, zato što je austrijski zakon cara Franje Josipa I iz 1852. godine isto tako nije imao spol partnera određen. Dakle, bili su krivični i lezbijski i muški istospolni odnosi i recimo u Austriji je to tako ostalo, Austrija je ostala zadnja zemlja, zadnjih u Evropi koja kriminalizira lezbijski seks do 1971. godine na toj austrijskoj tradiciji. Zagovaranje je bilo u drugim zemljama, možda je vama koji ste čitali neke stvari, pogotovo koje je objavljivao i davno u nekim svojim radovima Roman Kuhar, profesor Roman Kuhar, poznato dakle da je 21. se pojavio novinski članak u Ljubljani, u Sloveniji i 5 godina kasnije brošura, knjižica koja nastavlja na homoseksualnost, u kojem tada pod pseudonimom Vindex Ivan Podlesnik poziva slovenske homoseksualce da se ne osjećaju nesretnima i da se ne okrivljuju za svoju homoseksualnost i da je također se dosta poziva na Magnusza Hirschfelda. Sad da ne idem dalje u detalje, mogli bi još mnogo primjera navesti. Zanimljiv je srpski primjer u kojemu je prvi pokušaj dekriminalizacije već bio 1910. u jednom novom krivičnom zakoniku za Kraljevinu Srbiju, ali na drugim osnovama. Ne na nekim, ajmo to reći,
humanističkim osnovama, nego na osnovama da se ne uznemirava narod suđenjima za homoseksualnost. Smatrajući, dakle, da je puno gora šteta ako se zato pročuje, pa onda to se sudi, pa je to javno suđenje, pa su svi uznemireni u zajednici, pa se zato zna, pa se time daje loš primjer, nego da se to u privatnosti neko što radi, nek radi što hoće. Može se suditi na prijavu, dakle ako neko smatra da se neko mora prijaviti, ali ne po službenoj dužnosti. Zakon nije prošao zato što se odužio rasprava, pa je onda izbio Prvi svjetski rat. Međutim, primjera je bilo i prije. Sada, ja sam se najviše u svojim istraživanjima bavio socijalističkim razdobljem i na njemu sam zapravo temeljio većinu svojih nalaza i one, po mom sudu, najzanimljivije iz više razloga. Ono je istovremeno doba i najžešćeg progona u 20. stoljeću homoseksualnosti na jugoslavenskom tlu, pogotovo u prvoj fazi, ali ono je doba i kontinuirane napora prema i dekriminalizaciji i emancipaciji. Dakle, u jednom dosta kratkom kondenziranom razdoblju, a prije bilo kakvih pokreta društvenog gibanja, to je ono što je važno, onda su razdoblje od 84. pa onda u Hrvatskoj 87. 8. u Srbiji 90. intenzivnija događajima, politički nabijenjima, imamo i prajdeve, imamo sukobe, imamo referendume, mi 3, ni jedan, ali naš ustav otvorio, tako da je naš bio. Dakle, jasno je da se tu isto našali, neki put su me pitali neki moji kolega, vodovinari, političari, je to kao marginalna tema, mislim, Hrvatska imala 3 referenduma, jedan da izađe iz Jugoslavije, jer mi nemamo kao vi tako lako, ne raspisujemo referendum, ali smo 3. Jedan da izađemo iz Jugoslavije, jedan da uđemo u Europsku uniju, jedan da zabranimo gay seks. Jedna od 3 najvažnijih nacionalnih suvremenih tema, dakle, molim lijepo, nema ništa više od mainstreama od ovoga. Tako se, volim da. No, dakle, smatram da je socijalističko razdoblje posebno interesantno, dinamično, prepuno događajima i čak sam ja ostao iznenađen istraživajući, radeći u arhivima, radio sam od Beograda preko Zagreba, nešto malo i u drugim republikama i u regionalnim arhivima, ali radio sam na više zakonodavnu razinu, pravosudnu razinu, medijsku, ali nju na kraju nisam uspio obraditi u svom radu, nakon sad ću za knjigu, zato što je previše bilo ovog prvog, i medicinsku, pogotovo seksološku i psihijatrijsku. Ovoj zadnjoj možda nešto možemo reći u kasnoj raspravi. Ovdje sam se koncentrirao na ovu pravnu i zakonodavnu pravosuđu. Dakle, osim što je stvarno bilo puno više izvora, to su ti apiri, nego što sam se ikad mogao očekivati, ali zapravo kad gledam ovako post festum, pa da, naravno da je to bilo, naravno, ljudi, lezbijke ima uvijek ih je bilo, ljudi s istospolnim seksualnim praksama, željama, i naravno da su se sve države, sve partije, svi sistemi, medicinski, pravni, njima bavili. Naivno je vjerovati da nisu. Naivno je vjerovati da nevidljivost znači stvarno nevidljivost. Nema prave, apsolutno nevidljivosti nikad. I evo recimo primjer vidljivosti. Ovo je trag jednog od najvećih antihomoseksualnih suđenja ikada održanih na prostoru Jugoslavije, konkretno u Hrvatskoj. Radi se o velikom, da ga zovem, veliki zagrebački antihomoseksualni proces iz 49. i 50. godine. U sklopu jedne velike akcije moralnog čišćenja grada, tih je godina, 49. i 50. Narodna milicija u Zagrebu djelovala, nešto sam ja nazvao kao specijalni odred za, special squad, za borbu protiv seksualnih poroka. Uz grupu homoseksualaca, a uhićeno ih je oko 45 u nekoliko mjeseci, osuđeno ih je 7, vidjet ćemo zašto. Uz grupu homoseksualaca uhićene su 2 skupine žena koje su seksualne usluge mijenjale za novac, dakle seksualnih radnica, među njima i balerina iz Riječkoga i glumica iz Zagrebačkog narodnog gledališća, te nekoliko studentica. Kao žene koje po čitave dane, kako je isto tako sličnom članku u novinama, to su glavne zagrebačke dnevne novine, preteča onoga što je danas Večernji list, ali tako su se zvali Narodni list. Dakle, kao žene koje po čitave dane provode, kako kaže, u bludličenju, družaju sa deklasiranim elementima, onih čija je klasa oborena, vrše razne perverzije na kojima će se posebno ističe i lezbijstvo, i one su prozvane štetočinama, društvenim štetočinama.
30-ak tih žena je u nešto što bi danas preveli prekršajni postupci, nisu baš, nije isto, ali da sad ne idem u pravne detalje jer bi nam bilo dosadno. Osuđeno je na odgojni rad, preodgoj sa slobode, a 3 su izvedene na sud u procesu kojima je izvještavao dnevni tisak, te su suđene, kako se naglasavaju, i zbog prostitucije, i zbog, kako je pisano, lezbijskog protuprirodnog bluda. U isto vrijeme prijavljeno je 50 babica na području Zagreba zbog abortusa, znači da vrše nezakonite abortuse. Dakle, vidimo da se radilo očito o vremenu kada je pokazivanje da se sistem u tom još uvijek staljinističkom periodu, vidimo i 49. ali 49. sistem još pokušava dokazati da je na pravom putu izvornog komunizma, biti staljinističkog tipa, da se pokušava pokazati i javnosti i šire, vjerojatno, dakle da se ni milimetra ne odstupa od onoga što je zacrtano u Stalinovim zakonima. U tom kompleksu borbe protiv seksualnih poroka 45 muškaraca je uhićeno, uhapšeno zbog homoseksualnosti. 38 je kažnjeno prekršajno, a ostala 7 odabrani su kao najteži, nešto kao vođe homoseksualne bande, za izvođenje pred sud. I tako su tretirani, kao vođe bande. 4 su uspjela pobjeći iz te grupe preko u Austriju i gubi im se trag, ali jasno se izvještava da su pobjegli. Sva ova skupina od ovih, ne baš svih 40, a njih je 6-7, je već mjesecima planirala bijeg iz zemlje. I tako su oni do njih i došli. Ali oni naprosto, im je težak život u tom trenutku u Zagrebu i čuli su za jedno suđenje prije, jedno veliko suđenje u Dubrovniku, gdje je osuđeno 16 muškaraca u junu 49. Njih počinju hapsiti negdje malo kasnije nakon toga, u kojima je također se jako razglasilo i o tom događaju postoji tragovi u kolektivnoj gej memoriji Hrvatske, potpuno dosta iskrivljeni, a o njemu su govorili ljudi koji tad nisu bili živi, ali očito su čuli od starih gej muškaraca u svojoj mladosti. O tome da su, što je na kraju sam na svojim istraživanjima u arhivima dokazuje bilo djelomično točno, izvedeni na ulicu, okruženi špalirom naroda, nakon presude, tako ih se vodilo od suda do zatvora, da imaju taj neki walk of shame koji je morao proći po dubrovačkim ulicama. Za taj se događaj čulo diljem Jugoslavije, najviše u Hrvatskoj, i proširio se strašan strah u onome što danas vidimo gej zajednici. Oni počinju misliti sad će doći na naš red. Neki od njih su poznati u policiji od prije kao homoseksualci, neki su vrlo vidljivi, lokalni ljudi za koje se zna, ne kao danas, ali se zna i ljudi se vole. Dakle, radilo se u konkretnom zagrebačkom slučaju, koji je jako dobro dokumentiran u arhivu, o skupini prijatelja i znanaca razne životne dobi od 23 do 46 godina života. Svi se oni međusobno poznaju, međusobno se druže, među njima se ističu jedan književnik Vladislav Kušan, kojega se optužuje da ima pseudo-intelektualističke stavove o seksualnosti, koji ima mali zdravu omladinu, i recimo Miroslav Kratković, jedan mladić od 26 godina, koji je poznat u policijskim arhivima, ali u zagrebačkoj gej zajednici kao Kraljica. I tako ga se adresira uredno u sudskim spisima i on voli da se zove Kraljica. Oni se međusobno okupljaju na tulumima, na noćnim zabavama pod stanovima, dosta dobro se poznaju, vidi se iz spisa da imaju vrlo široki krug gej prijatelja, dosta intenzivan gej život, mi smo danas, s obzirom da ono vrijeme, nema noćnih klubova, ali se druže, poznaju, razmjenjuju informacije, knjige i raspravljaju o vlastnoj homoseksualnosti i tako dalje. Međutim, vratimo se mi na sistem, a ne na njihov svakodnevni život. Dakle, ko je mogao biti žrtvom tog privatnog, intimnog odnosa? Što je država, sudski aparat vidio kao problem? Dakle, žrtvom njihovog privatnog odnosa smatra se čitavo društvo, država i njen socijalistički poredak, a posebno omladina, koju se kvari. Imam ovdje primjer, recimo, presuda je jako
duga i opširna, ali ovdje recimo vidimo jedan citat, dakle da je homoseksualnost velika društvena opasnost koju izložena naša omladina. Otkud omladina? Naravno zato što postoji taj stari stereotip koji je dodatno osnažila psihoanaliza, da seksualnost, pogotovo homoseksualnost je proizvod razvoja. Nije urođena, nego je razvojna stvar. Negdje u djetinjstvu, u predpubertetnoj, pubertetskoj ili ranoj adolescentskoj fazi. Nešto što se naziva homoseksualna inicijacija. Neko postaje homoseksualnost jer ga je neko na to naveo, u toga je uputio. I taj stereotip je otporan do dana danas. Mislim, do dana danas će imati ljude koji će vas pitati, aha, kao, ko te je naveo, ko te je zaveo, homoseksualno zavođenje. Ta ideja postoji od prije, ali je ju osnažila popularizacija neke vulgarizirane verzije psihoanalize. Dakle, ne one izvorne Freudove, nego razne pojednostavljene verzije. Dakle, omladina koja je izložena, dakle, djelovanju, kako kaže, društvenih parazita, kao što su optuženi. Odnosno, da se radi o društvenoj bazi za razvitak cijele socijalističke izgradnje naše zemlje. Zašto? Jer je najveći ideološki ulog u omladini. Omladina nije bila izložena negativnim aspektima kapitalizma prije, ili minimalno je živjela u njemu, masovno je sudjelovao u partizanskom ratu i sistem koji je zapravo još uvijek novi i ne zna se kako će se razviti, najviše ulaže u omladinu da ona bude pravilna, jer ona će biti pravi dokaz uspjeha socijalizma. I to je jedan od razloga zašto se toliko mnogo radi na radnim akcijama i tako dalje. Ono što je poznato je ideologizacija omladine, radničke akcije i tako dalje, koje je vrlo pozitivnih aspekata i na edukaciju i na razvoj općenito nekih vrlina i tako dalje, ali neki od negativnih aspekata je bilo, dakle, taj strašan grč kojim se promatra cijelo vrijeme da omladina, što bi se rekao, ne skrene s puta, pa ne samo moralnog, ne samo ideološkog, nego i seksualnog puta. Ovdje vidimo još, mislim, mogu bi ove citate nizat satima, jer ih stvarno ima mnogo, ali vidimo, dakle, da se, mislim, ova nemoralna pojava, naravno, misle na homoseksualnost, dakle, osim toga, kako se tumači homoseksualnost, kao ostatak starog režima, ostatak buržoaske zasićenosti svime, ostatak kapitalističkih odnosa u društvu. U tom ranoj fazi komunizma, na temelju nekih vulgariziranih, pojednostavljenih verzija teorije seksualnosti, u nekim vulgariziranim verzijama marksizma, dakle, nije ovo bila potpuno raširena ideja na ljevici, evropskoj, i komunističkoj, i socijalističkoj. Bilo je potpuno drugačije gledišta. Međutim, ovo je ono što su države najčešće, u pogotovo ranoj fazi postrevolucionarno, apsorbirale u svoje presude i zakone. Dakle, ćemo naći i u drugim, ne svima socijalističkim zemljama, ali naravno, ako samo izokrenemo, ako maknemo da nema socijalizma, vidjet ćemo da nije drugačije niti na evropskom zapadu, gdje je imperativ možda nije izgradnja novoga društva, nego povratak normalnosti nakon Drugog svjetskog rata. Normalizacija, vraćanje običnom obiteljskom životu, pacifikacija društva nakon svega što ga je donio rat i 40. kasne 40. i 50. su poznate na cijelom europskom kontinentu i zbog toga, to posebno naglašavam, Jugoslavija nije nikakav izuzetak, nema nikakvog posebnog specifičnosti u smislu da su te godine progona, represije, homoseksualnosti. To je bio obilježje više manje svih europskih zemalja u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, kapitalistički je poredak generator raznih negativnosti, pa i prostitucije, čak i spolnih bolesti. Našao sam neke tekste se tumači da će sa usponom socijalizma nestaće kriminal, ljudi neće htjeti krasti zašto bi krao neko ko je sretan u socijalističkom društvu, nestaće homoseksualnosti, nestaće prostitucije, to se dosta populariziralo i nestaće čak i spolnih bolesti. Sad, kako, nije jasno, ali zato što će se postala je ta jedna stvarno ideološka napetost da je to nešto što nas čeka u nekoj svijetloj budućnosti. Dakle, da sažmem, da ne idemo predaleko, koje su neke osnove ideološke, temeljne okosnice, crte, koje vidim u tim presudama. U ovom periodu je dosta ljudi suđeno, teško mi je reći točno u brojku, ali mislim da možemo govoriti o
govorim period 47. 51. 45. 6. nema baš tragova, mogu samo pretpostaviti da još uvijek stabilizacija sistema, obračun sa narodnim neprijateljima, sa ratnim zločincima, s kolaboracionistima nama ima puno veću prednost. Stabilizacija novih ekonomskih mjera, tako da ne ulazim u povijest koja ovdje nije nama u fokusu. Ali već 47. počinju presude za homoseksualnost, najviše je i to u svim republikama, 48., 9. i 50. Negdje mislim da možemo govoriti okvirno, ali možemo govoriti oko 200 do 220 osuđenih muškaraca, oko 20 osuđenih žena na zatvorske kazne u krivičnim postupcima, još 300 do 350 ljudi ovim blažim, oni su to zvali administrativni postup, dakle, sudi vam policajac, vas hapsi, policajac vas sudi direktno u stanici Narodne milicije isti dan, po kratkom postupku, uglavnom nema zatvora, ali postoje neke kazne, mogu biti novčane, može biti odgojni rad sa slobode i tako dalje. To je tadašnji zakon dopuštao, nije bilo ništa, nije bilo zloupotrebe, to je naprosto bilo zakonski dopušteno, tako suditi. Dakle, već sam rekao, zavođenje i kvarenje omladine, mislim da je to dosta jasno. Naglašava se da su seksualne devijacije uvijek imaju socijalni izvor, nikad nisu urođeni. Jer nešto što je neprirodno, nešto što je nesukladno zdravom socijalističkom čovjeku ne može biti urođeno. To mora da je proizvod nekakvih izokrenutih društvenih odnosa, prethodnog buržoaskog sistema i tako dalje. I ono što je često klasna karakterizacija homoseksualca koji se povezuje kao buržoajski dekadent, parazit, deklasirani, dakle, daje mu se određene, iako kad sude i radnicima, identično, najviše se sudi običnim ljudima. Naći ćemo, naravno, primjera suđenja kleru, nekima i čak višim, ne biskupa, ali nekim ozbiljnijim ljudima, međutim, ono što su iz presuda koje sam vidio da su išla prema kleru, vrlo je jasno da im nije, što se kaže, pakirano, nije izmišljeno, nego su njihovu stvarnu homoseksualnost onda koristili da ih osude i, recimo, prošire to u novinama. Međutim, toga nema tako puno kao što vam se može činiti. Ako se htjelo udariti opravdano ili neopravdano neke pripadnike klera, nije im trebala optužna homoseksualnost. Našli bi oni neku drugu ako je postojala osnova. Ne dominira, dakle, kler i ne dominiraju nekakvi građani, nekakva građanska klasa, nekakvi klasni neprijatelji. Imate presuda najrazličitije vrste. Ima i vrlo zanimljivih primjera u kojima se sudovi i tužitelji ne slažu što sa seksualnim radnicima. Tu vidite iz ideoloških razloga. Neki govorimo o muškim seksualnim radnicima. Neki smatraju, dakle, da ih treba, i uglavnom tako je, uglavnom su svi pušteni, bez ikakve sankcije. Zašto? Zato što su oni klasno, siromašna omladina, koju nekakvi tamo bogataši, dekadenti iskorištavaju njihovu bijedu, jad i siromaštvo, i oni su svi pušteni, nisu ništa krivi, i njih će samo socijalizam ispraviti, odgojiti ili neće, ali nisu ništa krivi. Ali neki kažu, ne, kao oni su ti jadniku, ti seksualni radnici koji iskorištavaju porok, nevolju, bolest nekakvih drugih ljudi koji se tome ne mogu oduprijeti. Dakle, slažemo se što s njima, češće ih puštaju, ali ne uvijek. Dakle, vidimo da i tretman muške prostitucije se čita iz tih, kroz te klasne priče. Dakle, rekao sam, ovo su ani horribiles ili grozne godine, svakako, po svemu što do sada istraživanja pokazuju, možda da sad nemam tragova da bi, recimo, u 30. i 20. godinama bilo nekako ovako velikih javnih, masovnih, pokaznih suđenja. Možda nova istraživanja moja ili nečija tuđa pokazuju da sam u krivu. Za sada ono što znamo ovo. Da su u tim godinama ima najviše i ovih ima javnih suđenja, pokaznih, imaju taj show trials. Dakle, ovaj zagrebački primjer je očito i određeni show trial. Dakle, pokazuje se koji je odnos u društvu države prema homoseksualnosti, jer je razglašen u novinama i u gradu. Za njega svi znaju. Svi znaju da se to događa.
cijeli grad šuška, vidio sam u nekim drugim izvorima, policijskim i tako dalje, da se o tome govori. Rade se i policijske kartoteke. Evo, recimo, ovo je stanje u policijskim kartotekama po republikama, ali ja sam, vidite, to sistem je bio vrlo temeljit. Imate sve ovo popisano po bračnom stanju, po zanimanju, po klasnoj pripadnosti i tako dalje. Ovdje vidite popisano koliko imaju u tom trenutku popisanih, ovdje su samo muški homoseksualci april 50. po homoseksualnosti. Ono što je zanimljivo, Hrvatska ima najviše, sad da ne idemo u detalje, ali jedno je posljedica baš ovih, jer su se ta masovna veća suđenja baš događala neposredno prije nego što je ova kartoteka napravljena, i to je jedan od razloga zašto Hrvatska toliko odskače od ovih drugih, jer je bila su 3 veća suđenja, 48, 49 i 50, gdje su osim suđenih imate čitav niz imena koji su proizašli na tim suđenjima. Dakle, ovo bi bila nekakva periodizacija čitavog ovog razdoblja, gdje govorimo o razdoblju, već sam rekao, ovom ranom, doba tog aktivnog progona. Kad kažem aktivnog, očito se radi o određenom progonu, ali on nije bio sustavan, ali bio aktivan. Mislim da su to dosta važne distinkcije. Nema nekakvog jasnog naređenja, nema želje da se cijeli policijski aparat u to uprema. Ali je aktivan u onom smislu, dakle, da kada se dođe do spoznaja, da se aktivno djeluje, da se tu ne staje, ne zatvara oči, ne pušta. Dakle, određena volja za tim postoji. Kasnije, već dolazi do popuštanja, imamo krivični zakon iz 51. koji drastično smanjuje kazne do maksimalno 2 godine, od 3 dana do 2 godine zatvora. To vidimo koja je razlika u odnosu na prethodno razdoblje, kada je do 5 godina. Imamo novelu iz 59. kada je maksimalna kazna zatvora bila do 1 godine. A ne samo to, već od 51. dopuštena je uvjetna kazna. I ona se počinje od 51. sve češće i sve intenzivnije koristiti. Ili čak sudska opomena, ono uglavnom je korišteno ne samo u ovom slučaju generalno, tako da u to sad ne bih ulazio. Dakle, vidimo ovdje tu kratku periodizaciju koja zapravo može i reći i puno i malo. Dakle, uvijek ostaje pitanje, dobro, postoji zakonska zabrana, šta je sa njenom primjenom. Prema statistikama koje sam istražio, mislim da su više manje kompletne. Uvijek, naravno, znate šta je statistike, pogotovo kad se gleda ako prošlo razdoblje, postoji mogućnost da vam pobjegne plus minus nekim 5%. Dakle, mogu dosta vjerodostojno tvrditi da je od 45. do 77. godine u cijeloj Jugoslaviji osuđeno bilo na zatvorske, bilo na uvjetne, bilo na novčane kazne, ali dakle osuđeno pravosnažno, dakle do kraja. Ne uhapšeno, toga je vjerojatno bilo više, to se jasno je iz mnogih spisa da su ljudi često pušta, neko što bi priveli, zaboravili neke u parku, u toaletu, doveli na policijsku stanicu, popisali, vjerojatno izmaltretirali, izvrijeđali, pustili doma. Ali dakle da je baš sudskih postupaka kaznenih završenih bilo u cijelom ovom razdoblju oko 1500 pojedinaca, ne suđeno nego pojedinaca, suđeno naravno bilo manje, neko suđeno bilo više. 1500 pretežno muškaraca, ostajemo onih teško procjenjivih, ali meni se čini, koliko vidimo, oko 20-ak lezbijki do 51. Brojka jest ozbiljna i svakako navodi razmišljanje, ali je važno ju kontrastirati. To je razdoblje u kojemu se u zapadnoj Njemačkoj u više manje istim godinama, sad da ne ide plus minus 100 godina, ali recimo 68. 9. suđeno oko 70.000 ljudi, a zapadna Njemačka nije 10 puta veća, Jugoslavija je otišla. U Engleskoj još do 80.000, u Italiji gdje nije čak to kazneno djelo, se sve ljude privodi zbog povrede morala, javnog morala, isto u desetinama hiljada. A ne radi se o zemljama koje su toliko puta veće brojčano, da govorimo o Kini, ili Americi, od Jugoslavije. Dakle, vidimo da se nije, da brojka je ozbiljna i svakako zahtjeva da se njome razmislimo, ali ne bih govorio dakle o nekakvom sustavu koji, pogotovo nakon 51. ima posebne odrede za zaštitu morala, posebno targetira muške
homoseksualci i tako dalje. Nisam pronašao si možda jednog slučajeva u naznakama da imate hapšenje na klopku, zamku, ne znam, ako je plainclothes, dakle kada policajci znaju gdje su mjesta homoseksualne socijalizacije, neki barovi, kafeji ili parkovi, i da se nude lažno i onda u trenutku dok treba doći do seksa, umjesto seksa doći do hapšenja. To je recimo bila praksa u Londonu do sredine 90. godina na toaletima, što u jugoslavenskom slučaju nisam našao niti jedan slučaj koji bi baš upućivo na takvu vrstu aktivnosti policije. I sada, osim ove priče o kriminalizaciji, o progonu, imamo još jednu jako zanimljivu priču, se vratimo na naš naslov i polako da vas vodim prema kraju, još jednom 10 minuta ćete mi dati razgovarati, smo počeli malo kasnije. Imamo i pokušaj iste ove godine kojima je recimo ovo zagrebačko suđenje, ili dubrovačko suđenje, ili iz druga suđenja, bila ih i u Ljubljani, nešto su istraživali neki drugi kolege, treba o tome malo više, o slovenskom primjeru raditi, ja sam više slovenski primjer dekriminalizacija nego kriminalizacija istraživao. Možemo o tome nešto i u kasnije rasprave. U istom ovom trenutku, kada imamo najgori, najžešći progon homoseksualnosti, imamo prvi pravi, doduše neuspjeli, ali vrlo ozbiljan pokušaj dekriminalizacije. 49. godine. Vrh države i komunističke partije Jugoslavije. Pravna elita, pravna komunistička elita u Ministarstvu pravosuđa, saveznom, federalnom, jer se zakon krivični odnosi za cijelu zemlju. Već sam rekao, na dijelu je takav od 30. i tako ostaje i nakon rata. Jedan je krivični zakon za cijelu federaciju. Kreće u pisanje novog krivičnog zakona za socijalističkog, za cijelu Jugoslaviju. U ovim prethodnim godinama vidio sam dakle, bez jasnog i preciznog okvira, pravnog okvira, sudi se na temelju starog zakona, ali ne kao propisa, nego kao mogućnosti. Da sad ne idemo u detalje kako je to bilo pravno moguće, bilo je jer je revolucija ukinula sve pravne propise koji su vrijedili do 1945. ali ih je zadržala u praksi, ali ne i u stvarnom smislu, do donošenja novih propisa. Dakle, sudi se mogu pozvati na ideje starog zakona, ne na ideje, na načela, ali ne na članke zakona. Članci zakona ne vrijede, ali se mogu pozvati na zakon iz Kraljevine Jugoslavije i onda moraju dokazati da nisu u suprotnosti sa novim idejama društva. I zbog toga su te presude historičarski jako zanimljive, jer suci koriste puno više riječi na tipkah da nešto obrazlože. Ne moraju reći, na temelju članka tog i tog, ti se osuđuješ na koji to. I to je dokazano, moraju svaku presudu, ne samo zakon, dokazivati da to jest, da naše društvo to tako hoće. Zato u jednom trenutku kaže, naši narodi su izveli socijalnu revoluciju, ali evo još ne se hvala. Od 1951. postoji krivični zakonik koji vrijedi za cijelu zemlju. Međutim, kako su do njega došli? Dakle, krenula je rasprava, prvo radna grupa u ministarstvu, koja dolazi do sljedećeg zaključka. Oni dosta pričaju o kompleksu seksualnosti u krivičnom pravu. I kažu ovako, dakle, svaki kazneni zakon se smatra izrazom klasni zakon. Dakle, nemate neutralni krivični zakon koji bi bio neki univerzalne moralne vrednote koje vrijede za čovjeka. Stari zakon je, u Kraljevini Jugoslavije, bio izraz klasne nadmoći i privilegija buržoaske klase. Novi će biti proletarski krivični zakon. Dakle, dalje klasni, ali klasni. Ali tu sad vlada su ime proletarske i radničke klase. Dakle, stari zakon nije štitio neki svevremenski, univerzalni seksualni moral, nego seksualni moral onog društva, koji je drugačiji od našeg novog društva. To je bio jedan stari, licemjerni moral i mi moramo reformirati seksualnost temeljito. Jedna od konsekvenci je i potpuna i kompletna dekriminalizacija homoseksualnosti. Ovo je prijedlog članka zakona, mislim, ako krenete čitati, možda vam neće biti jasno što se hoće. Vidite, dalje ostaje protuprirodni blud. Međutim, ovo su samo nesporne kaznena djela. Dakle, nasilje, zloupotreba moći, starateljskog položaja ili s licem, odnosno djetetom koje nije navršilo 15 godina. To je age of consent. Ovako bi i danas izgledalo, samo što u principu ne bi imali protuprirodni blud, nego bi imali jedan članak zakona.
Identičan članak je za silovanje ženske osobe. Samo se umjesto kod drugog, silom ili prijetnjom, kod žensko lice. Dakle, potpuno su izjednačeni heteroseksualno i homoseksualno silovanje i apsolutno nema više, ne samo da ne bi bilo krivično, nego još jedan zanimljiv podatak. Uveo bi se equal age of consent, ili do pristanka. Potpuno equal na 15 godina. Što da se dogodilo, da je taj prijedlog prošao, Jugoslavija je postala prva zemlja koja je to uvela. Ako izuzmemo tamo Francusku iz kraja 18. stoljeća, to je isto neko revolucionarno vrijeme o kojem sad nema vremena govoriti. Dakle, to je bio, i oni su se oko toga složili, dakle vidite, ovo je naštampano, oni su se složili oko prijedloga potpune dekriminalizacije, mislim i nekih drugih stvari, već tada se raspravlja da postoji mogućnost silovanja u braku, i to isto uvode. 49. kao ideju. I šalju, dekriminalizira se pornografija, korištenje pornografije, čak nešto što je bilo u starom zakonu, kazneno djelo, držanje predavanja nemoralnog sadržaja, tako da možda sad ja isto vidim. To, protuprirodni blud sa životinjom i još možda neke detalje koje sad ne koriste. I da, prostitucija, koja postaje prekršaj duše, ali nije više kazneno djelo. Međutim, kako je taj sistem funkcionira? Dakle, na čelu toga, tu ideju afirmiraju pomoćnik ministra, ugledni profesori prava, koji čine radnu skupinu, najvažniji javni tužitelji. Ministar Frane Frol, hrvatski HSS-a, se nije time bavio, ali su se bavili čitava druga razina ministarstva, istaknuti javni tužitelji, suci Vrhovnog suda, jedno 15 ljudi je bilo u skupini i nešto profesora prava. Uglavnom iz Beograda, tad je komunikacija bila slabija nego danas, trebalo je iz Ljubljane ili Zagreba to Beograda dosta putovati. Tako da su uglavnom od profesora bili beogradski pravnici, što je zanimljivo, su svi studirali više manje svi u Parizu, su preferirali francuskoj tradiciji prava, dok ćete vidjeti kao što je zapadnije, to je odnos prema seksualnosti konzervativniji, jer pripada njemačkoj i austrijskoj tradiciji studiranja prava, bar u ovoj prvi godini. I taj se dokument šalje na jedno 100-150 institucija u cijeloj zemlji. To što mi zovemo javna rasprava, ta nije bila javna, bila stručna rasprava. Dakle, šalje se na vrhovna sudišća svih republika, ministarstva pravosuđa, javne tužitelje, sve sudove, čak ne baš najniže, ali skoro sve, i sve pravne fakultete, koja su bila 3 i sarajevskim nastavama. I reakcije od terena, dakle, policije, a najviše pravosudne sude su zgrožene. Gotovo da nema, dakle, pazite, oni nisu poslali ovaj članak, oni su poslali kazneni zakon ovako debelo, 350 članaka, gdje se definiraju teme, kazneni zakon je jedan od najvažnijih zakona svake države. U njemu se propisuje najstrože zabrane na ponašanje. Dakle, on ugrađuje moral pojedinog društva, pojedinog ideologije i za njega su, i za kršenje toga su najstrože kazne, zatvor, pa čak i do smrtne kazne koja još uvijek naravno postoji. I naravno da kazneni zakon je jedan od najozbiljnijih zakona u svakoj zemlji. Reakcija, dakle, na 350-400 članaka zakona, neki malo više, neki malo manje, ali gotovo svi imaju potrebu da se osvrnu na ovaj problematiku protiv naravno nečista ovako. Ne baš svi, ali gotovo svi. Sud u Tuzli, u Sarajevu, u Titogradu, u Beogradu, ministarstva, javni tužitelji, hrvatski javni, slovenski, pa na primjer slovensko vrhovno sudišće kaže ovako, dakle da je to apsolutno neprihvatljivo, jer da je seksualna anarhija kakva je iskazana, kako bi taj zakon prikazano, je tipična pojava zapadnjačke dekadencije i odraz rasaba kapitalističkog misaonog odnosa prema moralu i društvu itd. I u suprotnosti je sa našom stvarnošću. Ovo je doslovno prepisano obrazloženje presudi Vitomiru Zupanu, koje se tako prepisuje, ne kaže se otkud je ta presuda. Uopće ne citiraju ni jednu, Vitomiru Zupanu, ništa. Samo ovo je obrazloženje presude Vitomiru Zupanu, koje oni copy-pastaju današnjim rječnikom i šalju u Beograd, u Savezno ministarstvo pravde, sa obrazloženjem zašto ne treba ne samo dekriminalizirati homoseksualnost, nego traže, to se ovdje ne vidi, slovenski vrhovni suci traže da se kriminalizira čitav niz seksualnih ponašanja, čak i neki bizarni, kaže kao kriminalno udruživanje radi vršenja seksualnog razvrata. Dakle, ako vi se dakle, ne kao dvoje, ali
ne seksualne orgije, naravno, to apsolutno, nego da se vi angažirate, da vi radite na tome aktivno, kao neka mafija, kao neka seksualna, nešto u tom smislu. Dakle, navode čitav niz bizarnih seksualnih prijestupa koje čak nisu poznati u tradiciji prava. Ovo sam namno izdvojio zato što smo danas u Ljubljani na čitav niz drugih zanimljivih primjera. Recimo kako se hrvatski tužitelji svađaju. Jedan kaže da se radi o deklasiranim elementima koji, već smo rekli, korumpiraju omladinu, odvraćaju ljude od posla, se radi o besličarima i da stvaraju društvenu močvar, da je dosta jak kolektivističko-populistički. Ali vidite, ovaj drugi njemu nadređeni se ne slaže, kaže, nisu problem homoseksualstvo, kaže, kao tak, to nije problem. Problem je vrbovanje, odnosno inicijacija, zavođenje omladine. Dakle, rasprava postoji, ne misle svi o svemu isto. Zanimljivo je dakle da je najviše prigovora došlo iz Slovenije i Srbije, nešto manje iz Hrvatske. Policija uvijek prigovara, dakle nema ni jedne policije koja se s ovim složila. Pravosudni djelatnici imaju različita mišljenja, pravni fakulteti su svi za dekriminalizaciju. Dakle, vidimo, praksa, što je više i direktnije u kontaktu sa homoseksualcima, negativnije mišljenje. Zašto? Jer oni vide marginu društva. Vide kriminalce, vide prostituciju, vide željezničke autobuse, nema baš da puno željezničke, dakle, vide marginu. I to je njihov susret s homoseksualcima. I plus nisu educirani više. Što su više educirani, to su više za dekriminalizaciju. Zato što čitaju, zato što im poznaju možda ljude iz više intelektualnih krugova i tako dalje. Dakle, otpor je veliki ovom prijedlogu, ali Ministarstvo pravosuđa ne odustaje. Dobili su puno prigovora, oni dalje to tako idu u tom pravcu i malo se prave da nisu čuli te prigovore i onda je došla veliki dokument na puno stranica s naslovom homoseksualnost, kažnjavanje od Ministarstva unutrašnjih poslova, policije, federalnog, od kojeg potpisuje slovenski advokat i policajac, kasnije ministar unutrašnjih poslova SR Slovenije, Rikard Kolenc. On je bio zamjenik Aleksandra Rankovića, ministar unutrašnjih poslova, zadužen za kriminal, šef kriminalističke uprave MUP-a, Stavoznik. Riko Kolenc piše rukom pisanu poruku svom paru u Ministarstvu pravosuđa, kaže, molim da se ovo uzme ozbiljno razmatra. Kada tako molim da se uzme ovo ozbiljno razmatra, dođe od Ministarstva unutrašnjih poslova u tom trenutku. Bilo koje, to znači, to smo mi razmotrili, vi imate to provesti. Unutra se daje detaljna analiza stanja homoseksualnosti u Jugoslaviji, gdje su, kao oni kažu, da su tražili sve milicijske postaje da dostave informacije. Vidi se da nisu baš sve, dobili su podatke iz Zagreba, Sarajeva, Ljubljane i Beograda, nešto od drugih, i naravno ističu najgore primjere. Ističu najgore primjere gdje je bilo i nekih ubojstava, pljački, dakle baš idu, to se radi o kriminogenim elementima, to je dno dna društva i to treba kriminalizirati. U tom trenutku ministarstvo više nema što puno pravosuđa raspravljati, došlo im je, jer oni su imali teorijske argumente, a ovi su došli s argumentima iz prakse, koji su govorili suprotno. I što se događa? Dakle, ide završni tekst zakona u kojemu se ipak obrazlaže ovako. Članak zakona, da skočim ovdje, je zvučio ovako. Dakle, to je hrvatski verzija, bila je protu naravno nečistovanje u slovenskom tekstu zakona, ali zakon bio jedan, samo je bio preveden na različite jezike. Dakle, zatvorom do 2 godine zatvora. Ovo je bilo službeno obrazloženje koje je Narodna skupština dala za članak 186. Tako je to došlo iz vlade na stol, znači kad imate obrazloženje zakona, pa po člancima. Ovako se obrazlaže na jedan dosta ovako hermetičan način, ali što oni kažu? Praksa poznaje samo između osoba istog i između ostala različitog spola. Dakle, isključuju životu. To ne poznamo u praksi. Što nije točno, ali poznaje, ali se pravi da ne poznaje. Kaže, inkriminirat ćemo samo muške, jer u našoj praksi nisu poznati drugi slučajevi ženskog. Zato što policija stvarno nije dala dokumentaciju za inkriminal. Policija traži zadržavanje inkriminacija lezbijskog seksa, ali nije dala nijedan primjer.
I tu se Ministarstvo pravosuđa pravi, evo nema u praksi, ako nema u praksi, nema ni u životu. Naravno, radi se o puno ozbiljnih stvari. Radi se o privilegiranju muškog roda kao onoga koji je simbol nacije, simbol, ako muški rod posrne u homoseksualnost, to je veće zlo, veći je problem i treba ga kriminalizirati nego žene. Zašto nema primjera barem nema evidentnih primjera problema s lezbijkama? Što je vidljivo u policijskom oku? Vidljivi su slučajevi uglavnom muške homoseksualnih ponašanja u javnim prostorima, parkovima i tako dalje. Zamisliti da bi u to vrijeme bila vidljiva lezbijska seksualnost u javnim prostorima u policiji je naravno jako teško, s obzirom na općenito položaj žene koja još uvijek nema, pogotovo noću, neće čekati u ženskim stanicama, niti je to u nekoj lezbijskoj kulturnoj tradiciji, takvi oblici seksualne socijalizacije. Dakle, oni vide što vide i to tumače, pa ne znam, možda griješim, ali citiram literaturu. Dakle, oni vide što vide, ne vide lezbijke, nemaju argumenta, dakle, da se radi o masovnoj i ozbiljnom problemu i kažu, dakle, drugi slučajevi protuprirodnog bluda nisu poznati, a ovo drugi se misli na lezbijske. Zato se navodi, vjerojatno i heteroseksualne analne, ali mislim, stvarno to je bilo potpuno diferentno, o tome nisu baš puno razmišljali. Osim toga, društvena opasnost drugih, opet se misli na lezbijske, ne zaslužuje krivičnu sankciju. Dakle, to je bezopasno. I ono što... Dakle, to je toliko irelevantno, i toliko bezopasno da ne zaslužuje krivičnu sankciju. Dakle, vidimo, imamo dekriminalizaciju lezbijskog seksa. Ona nije provedena nekih emancipacijskih, ali nije ni ona muška 77. pobuda. Međutim, ipak treba naglasiti, i ova dekriminalizacija lezbijskih odnosa ovako hermetički objašnjena jest bila posljedica onog iskoraka koji je ministarstvo htjelo napraviti 49. Nije uspjelo zbog otpora iz pravosuđa i iz policije, ali da baš ne se vratimo na staro, da tako kažem, oni probaju ipak dekriminalizirati što više mogu, za što im policija nije dala osnove. I ne samo to, vidimo, do 2 godine. Zašto do 2 godine? To je što se navodilo dosta, bilo je kažnjeno do 2 godine zapravo. Te se granice ne stavljaju arbitrarno. Za sva krivična djela u tom kaznenom zakonu, za koje su propisane kazne do 2 godine, je moguće izreći uvjetnu kaznu. Za ostala ne. Dakle, do 2 godine je uvijek moguće. Dakle, tu zakonodavac, zapravo komunistička partija koja piše zakone, kroz ministarstvo i Narodnu skupštinu, daje vrlo jasan signal pravosuđu. To je jako lako kazneno djelo, ostaje, ali jako lako, i na sucima je da od slučaja do slučaja procjenjuju koliko se radi o ozbiljnom kvarenju omladine, velikom rasponu između starijeg i mlađeg partnera, a ovo drugo uvjetno. Pustite ljudi doma. Dakle, ove 2 godine tu nisu uopće slučajne. Naravno, za neka druga kaznena djela, ali ovo je posebno ciljano da bude 2 godine. Čisto kao, možda ćemo izgubiti 5 minutu, ali moram reći, inače to u predavanju ne dodam, ali vama hoću. Dakle, ovaj završni nacrt je još jednom obišao, ne tako 150 institucija, jedno 30. Samo vrh ministarstva, vrh tužilaštva, još završna rasprava, prije skupštine. I Slovenija je opet došla jedan prigovor, kao baš kaže kao, sad je bolje, sad malo parafraziram, ali pitaju, a kje je lezbijska ljubezna? Kriminalizirati. I točno tako, lezbijska ljubezna nije kriminalizirana. I pitaju kako nije. Zašto nije? To im je odbijeno. Nisu uopće odgovarali. Bilo je prigovora i Srbije i tako dalje, ali na lezbijsku ljubezna samo u Sloveniji. To je baš bilo posebno uopće do pažnje. Dakle, ja smatram da je ova činjenica da mi ipak sada znamo kada, kojeg datuma, 1. jula 1951. da su dekriminalizirani lezbijski odnosi u svih 6 jugoslavenskih republika i da to daštinimo do danas, nisu nikad dekriminalizirani, da je to nekakav podatak
koji nam, evo, simbolički i praktični možda nešto u životu, odnosno za nas danas, naše pokrete, znači. Oni nisu, ali gledajte, a tamo gdje su bili kriminalni, nigdje nisu dekriminalizirani zbog toga što je država htjela nešto posebno emancipacijski djelovati, ali se ti datumi dekriminalizacije pamte, obilježavaju, ipak nešto znači. Sada nešto kratko opet o primjeni nakon. Dakle, ja sad ne mogu ići detaljno u analizu ovih statistika, vidite, tu su neke brojke, sad ću ih brzo proći. Ne radi se o puno ljudi, ali ljudi ima. Kao što vidite, ovdje sam stavio Hrvatsku i Sloveniju u ovim 50-ima. Radi se o vrlo malim brojkama i nešto što i raste i pada nema statističku relevantnost. To je premalo ljudi da bi mi rekli, aha, sad se nešto dogodilo 50 ili, mislim, 56, nije ništa posebno, možda bilo neko veći grupa te godine u nekom gradu. U samom smislu nema neku posebnu vrijednost, kao i recimo ovdje imate sažetak za ove 3 najveće. Nažalost, nemam podatke za Sloveniju odnosno uvjetno je zatvor, ali ima broj ukupno osuđenih u tom istom razdoblju. Vidite kako broj uvjetnih jako raste, u Hrvatskoj pogotovo, pretpostavljam da je slično, ali ne mogu biti siguran i u Sloveniji. Idemo onda prema kraju, odnosno prema stvarnoj. Sad što je sve bilo u ovim godinama, ja sam i vidio dosta presude za 50 i 60, ali nama je večeras fokus na dekriminalizaciji, pa naravno morao sam malo i o suđenjima, jer da znamo da nešto, da to što se dekriminalizira nije bez veze. Dakle, bilo je tih priča da bio je zakon da nikad niko nije suđen. Dakle, jedno od rezultata mojeg istraživanja je da je. Zadnja suđenja su bila 75. 6. Naravno, ona su malo ekstremne. Dakle, imate jako veliku rasponu u godinama između, dakle, kvarenje omladine ostaje do kraja. To nije nikad izčezno. I to je kad se raspravlja o dekriminalizaciji, najveći problem je kvarenje omladine. A ako time ćemo dati Bož znak i tako da u medijima koji počinju raspravljati već sredinom 60-ih, također je uvijek omladina tako je problem. Morat ću malo preskočiti glasove dekriminalizacije. Imamo seksologe, ove usamljene. Ja sam tu iz tako jednog važnog seksologa iz 50. godina, Mikloš Palić, ali je Mađar iz Subotice, koji, između ostaloga, ovaj je prvi jugoslavenski seksološki bestseller, njegov polni život, na ćirilici, na latinici, na mađarskom i na slovenskom, je prodan u jednom 10 godina, mislim, ima jedno 15 izdanja, jedno 100.000 komada, što pokazuje kolika je glad omladine koja imate egzodus sa sela u gradove, mijenja se način života, odnos prema seksualnosti, ima ono, prvo izluči školu, pa onda nađi posao, pa se skuči i tek onda seks, brak, kolika je želja, dakle, za seksualnom edukacijom. On je zanimljiv, naravno, seksualnih priručnika ima i prije, a on je zanimljiv zato što on radi u praksi, radi emisiju u Radio Subotici, gdje razgovara sa srednjoškolcima i dok su prethodni seksualni priručnici svi koncentrirani, dakle, na fiziologiju, na kako nastaje dijete, a onda na jajnu stanicu, spermu. On ima pogleda koje kažu, muškarac u seksualnom činu, žena u seksualnom činu, položaj, šta se radi, kako, dakle, imamo sperm, jajne stanice, šta će to ljudima, ako ne... Dakle, on je vrlo jasan i vidi što ljudima treba. Pa i poglavlje o homoseksualnosti, ovo naopako polni osjećaj, to je pokušaj prijevoda na srpski invertiran. I on ne misli ništa loše od tim. To je tradicija europske sociologije, ali kaže, ne može biti bolest, niti porok, razumijete reći porok, vice, da, više vice nego, da, u tom smislu, ni ne mora. Mogu bi mnogo o Paliću, ali svakako se zalaže za dekriminalizaciju. Ovaj je Košiček, umjesto zareza K, Marijan Košiček, čiji ste naslovnicu njegove knjige o homoseksualnosti vidjeli na početnom ovom slajdu. Ovo je drugi najveći jugoslavenski seksološki bestseller, Spoljubav brak, to je pak tu već od 150-200.000 komada, koji čovjeka lansira u sfere medijskog doktora za seks. Sve je prisutan i u jugoslavenskoj javnosti. Nije jedini, ali jako voli mediji. Stalno nešto piše. Napisao je 10 kolumni o homoseksualnosti, gdje već od kraja 60 ima vrlo pozitivno
intonirane stavove, odgovara na pisma čitatelja. Neka su vjerojatno izmišljena, neka su vjerojatno stvarna, gdje vidite da on ima kontakte u svojoj praksi sa homoseksualcima, da od njih uči. I posebno je pozitivno gledan na gej pokret u nastanku 70. godina u Europi. Idu mu na živce svi ti konzervativni psihijatri, svi ti koji to nešto bi liječili ili to. Kažem, njega zanima samo kako pomoć homoseksualcu ili lezbijki da u negativnoj klimi nađe svoj prostor da lijepo, koliko moguće lijepo živi. Kaže, ako mi dođe neko, on je imao prvo seks savjetovalište u Jugoslaviji, nazvao ga je bračno, kaže kao da malo izbjegnem probleme, ali je bilo za seksualno savjetište u centru Zagreba, svoju ordinaciju gdje kasnije je bilo još u drugim zemljama, u drugim republikama, dakle gdje daje savjete za kako seksualna terapija, ne liječenje, nego seksualno savjetovalište. Zanimljivo je da onu knjigu u okviru vlastitog spola, to je prva i jedina knjiga u cijelosti posvećena homoseksualnosti ikada objavljena u Jugoslaviji, koja je toliko pozitivno intonirana, da je on kao rješenje za socijalističku državu i integraciju homoseksualnosti u socijalističko društvo vidi u braku, gej braku i lezbijskom braku, istospolnom braku, sa posvajanjima, gdje kaže kao žene bi išle na umjetnu oplodnju, a muškarci posvojili nekako napušteno dijete i svi bili sretni. I društvo je tako. On to 86. predlaže. Kaže, knjigu je htio, on je tad već ide u mirovinu, on je slovenac podrijetlom i svoje penzije proveo u Novom Mestu, ali je karijeru i medijski fakultet živio i radio u Zagrebu. Kaže, onu knjigu je htio objaviti na slovenskom, ali kao nije našo izdavača, su svi bojali. I onda je objavio 86. Dakle, već imamo i pokret i sve objavio u Zagrebu, u Zagrebačkoj mladnosti. Kaže, prvo u jednom autobiografskom zapisu, kaže, bio sam tu u Sloveniji, prvo sam tražio po Ljubljani izdavača. Tako da je zanimljivo da je i nije uvijek tamo sve bilo tako jednostavno. On se isto zalaže jako za dekriminalizaciju. Međutim, puno važniji su pravnici. I sad ću ja malo skočiti. Već sam vam govorio na početku, onaj Damaška i Zlatarić u Zagrebu. Koje su bile ideje vodilje? Objavljeno je 10-ak tekstova od 45. do 75. o nužnosti dekriminalizacije homoseksualnosti u Jugoslaviji u pravnim časopisima. Govorilo se o tome na pravnim kongresima. Ja sad ne mogu vama pokazivati sve te tekstove, niti ima smisla. Ja sam sažao koji su bili guiding lines. Pa između ostaloga. Opća načela, moral i pravo nisu isto. Da sad ne idem u detalje. Socijalistička demokracija. Država mora građanima osigurati autonomiju u seksualnim odnosima, pa i onda kada ih društvo ne odobrava. Jedan pravnik jako utjecajan kaže, kada država mora izabrati između dobrobiti homoseksualnog pojedinca i interesa države, mora izabrati njegovu dobrobit. Ako društvo većinski smatra da se radi o negativnoj pojavi, i dalje mora dekriminalizirati homoseksualnost, zato što to mora biti kao socijalistički princip. Između ostalog socijalističkog. Dosta se pozivaju na, da se trebamo riješiti, tu počinju tome dosta govoriti, vidimo i kod Košića, dakle, crkvenih, teoloških, religijskih odnosa prema seksualnosti. Partikularna načela, sad ne idem više da skočim, dakle, provedena je detaljna analiza primjene članka 186 u pravu. Jedna osoba je u Zagrebu magistrirala na primjeni članka 186 u jugoslavenskom pravu 72. O tome je objavila vrlo ozbiljan magisterij i nekoliko znanstvenih radova. Radi se o profesoru Zoranu Stojanoviću, koji je danas profesor krivičnog prava u Beogradu, koji je inače doktorirao kod Marcona u Ljubljani, malo kasnije, ranih 80-ih, na seksualnosti u pravu. Dakle, ne samo na homoseksualnosti, nego na seksualnosti kao takvoj. I on se baš bavio ovom problematikom. Zanimljivo je da je njegov zaključak njegovog magisterija sročen tako, ne kao znanstveni, ima znanstveno utemeljenje, nego kao preporuka nekoj budućoj radnoj komisiji za reformu kaznenog prava kako lijepo dekriminalizirati homoseksualnost. Dakle, on piše svoj znanstveni rad kao preporuku. Zašto? Prema onome što sam uspio doznati. Zato što je dobio takav zadatak od svog mentora,
pripremala se reforma kaznenog prava u Jugoslaviji i pravnici su krenuli razmišljati, što moramo reformirati? Između ostalog, dekriminalizirati homoseksualnost, ali za to nam trebaju argumenti. To ne možemo samo ovako. Argumenti moraju biti znanstveni. Dakle, ajmo provesti znanstvenu analizu, dobit ćemo znanstvene rezultate i onda ćemo ih podastrijeti centralnim komitetima pojedinih republika, stručnjacima, politici i imat će znanost, će sve pokazati i to je to. Nemamo šta dalje. Jako je važna, svi ističu da je Jugoslavija jako kasna. Što je zapravo točno? Jugoslavija je jedna od zadnjih zemalja u Europi koja pristupa dekriminalizaciji. I istočno i zapadno. Nama se neki put čini, sjećam 77. u Hrvatskoj, u Sloveniji, ali pogledajte, ja ovdje ističem ove zemlje koje ovdje nisu spomenute, su dekriminalizirane prije Drugog svjetskog rata. Grčka, na primjer, već 51. Dakle, to je poslije Drugog svjetskog rata. Da sad ne idem, neke nemaju to kriminalno još od 19. stoljeća, Italija, Francuska, tako dalje. Ali na zapadu kriminalno u ovo vrijeme još imaju Škotska, Sjeverna Irska, to, Škotska negdje 80 kriminalizira, a na istoku ostaju Rumunjska, za oštravanje s Čaušeskom, Albanija i Sovjetski savez. Međutim, koliko god je Jugoslavija kasnila, što vidimo iz ovoga da je u odnosu na istok, dakle, socijalističke zemlje, dva su razloga. Jedan je kompleksnost federalnog sistema. Dakle, vi ne možete pristupiti reformi zakona bez usuglašavanja, znate kako je komplicirani ustav. Tu se treba, reforme se provode kompleksnije nego u centraliziranim državama. Ili, ok, ćemo Slovačka ima samo 2 jedinice, od njih je 6. Ali postoji jedan drugi važan razlog. Provodila se temeljita, odnosno vrlo ne razlog, nego razlika. U ovim istočnoeuropskim zemljama, gotovo svima, je provedena na konceptu medikalizacije i patologizacije. Ranije, radi se o bolesti, pa nema smisla karenično goniti. U Jugoslaviji, u onim republikama kojima je provedena 77. je provedena na temelju samo pravnih analiza, dakle, političke odluke. Ne, bolest, nemojmo, bolesnici ne idu u zatvor, idu u bolnicu. To je bilo princip Mađarska, Čehoslovačka, Istočne Njemačke i Bugarske. U Jugoslaviji, koja je malo zakasnila, ali je onda provela jednu temeljitiju raspravu, nema ovakvih primjera, ovih pravnih rasprava, ja sam, koliko mogu poznavati povijest ovih zemalja, govorim istočnoeuropskih i nekih zapadnih, nema primjera oko temeljitih pravnih rasprava, dođete primjere medicinskih rasprava, patologizacije, za, protiv, više, manje i tako dalje. Ovdje u jednom trenutku čak dolaze do zaključka, on je prije spomenuti Zoran Stojanović, da njega kao pravnika psihijatra ne zanima. To je problem psihijatrije. Vi se tamo dogovorite. On kaže, nema resocijalizacijski učinak, ni zatvor, niti je to moguće ništa. Ali ja nisam doktor, ja ne mogu to znati. Ja samo gledam pravno. Pravno nema više nikakvog razloga da to bude kriminalno djelo. Međutim, i puno puta se spominje, ovo sam namjerno isticao, jedan od Spiritus Molensa je bio Ljubo Gavacon, profesor kaznenog prava u Ljubljani, vrlo ugledan danas još uvijek živ, profesor je emeritus i tako da, koji je često istican do sada, ali kao glavni i možda jedini. Ja bih rekao da nije bio jedini, a možda čak nije bio ni glavni, ali svakako bio najagilniji. Zašto? Drugi su se bavili seksualnošću u pravu, na primjer Stojanović, na primjer Damaška, prije spomenuti, više nego Bavcon. U jednom trenutku su se baš samo njome bavili, protuprirodnim, najčisto dan. On nije nikad se samo time bavio. U socijalnoj patologiji, knjizi s kraja 60 godina, gdje su se malo više tome posvetili, radili su jednu ozbiljnu analizu, ali ona je zapravo, to je vrhunac patologizacije. To je jedna knjiga koja je izašla važna u Ljubljani. Kasnije, on gleda široko reformu kaznenog prava kao takvu i jako se zalaže za humanizaciju, za smanjenje represije. I jednom trenutku kaže, što manje represije, to bolje za samoupravno socijalističko društvo. To je kao mora biti spiritus movens naših reforma u 70. Pa i ove homoseksualnosti. Ovo je on objavio, gdje vidite da objavio, ali ovo je on izgovorio na velikom kongresu za jugoslavenskih pravnika, krivičara, kriminologa
u Mostaru 74. godine, gdje se raspravljalo o reformama kaznenog prava na temelju Ustava iz 74. Ustav iz 74. je federalizirao dodatnu federaciju, tako da je dakle, prekinuto je načelo unitarnog kaznenog zakona iz 30. U 30. imamo kralja koji proglašava zakon. 74. se kaže, da ne idemo u detalje, dio kaznenog zakona ostaje federalan, dio jako kompliciran. Dio, kao što je sve bilo sa Ustavom iz 74. Kardeljevi, dio prelazi na republike. Opći kriminal ovdje prelazi na republike, politički ostaje savez. Opći kriminal naravno je seksualni delikt. I, međutim, oni se svi dalje nalaze. Nisu se zbog Ustava 74. raspala zemlja. I on pred 500 ljudi, koji su svi zaduženi za kazneno pravo, političara, komunista, pravnika, profesora prava, traži dekriminalizaciju homoseksualnosti u cijeloj zemlji. Jednoduše jednom trenutku kaže, mi ćemo tako u Sloveniji, jer je on već imenovan za šefa radne skupine za rad na kaznenom zakonu. Prvi i jedini put da se jedan krivični zakonik, ne samo u Sloveniji, nego generalno, u Jugoslaviji, nego možda nije generalno u svijetu, ali vrlo rijetko, ne piše u Ministarstvu pravosuđa, nego na Institutu za kriminologiju i katedri za krivično pravo. Dakle, potpuno delegiran u znanost. Naravno, on je dobio mig iz centralnog komiteta Saveza, znači, kako on sam kaže, zato što smo radili te sitni kriminal, obični, mi smo se bavili, pa su nam dali, nema veze, mislim, to je vrlo ozbiljan zakon koji je dan znanstvenicima da se njime bavi. I uopće on nije običan znanstvenik, ugledni član Saveza komunista, on komunicira sa centralnim komitetom, ali to je jako važno, zato što je uloga tih pravnika koji su, znanstvenika koji su mogli fino biti prijelazi znanosti prema politici, uvijek ključno, uostalom i danas, jel? Međutim, nakon ovoga što je on izgovorio, kreću napadi, polemike. Dakle, dekriminalizacija nije provedena bez polemika i bez rasprava. On kaže, što reče profesor Bacon, kao, što je se usudio reći? Jedan dugi tekst u srpskom Ninu, beogradskom Ninu, kao pokuša da smiri duhove za taj prijedlog. Kaže, on je pozvao, jednom trenutku bili su naslovi u medijima, poziva na seksualnu anarhiju, potiče na ovo, potiče na ono, taj slovenski pravnik, profesor i tako dalje. Ovdje su ga onda zvali da objasni, ovo je dio, citat je dio ovoga, da objasni što je htio reći, kaže, dakle, treba zaštititi vrijednosti jer su čovjekova spolna sloboda, odnosno spolni integritet. Dakle, sloboda, integritet, a ne više kriminalizirati govori o nekim drugim aspektima, ali mi se ovdje naravno koncentriramo na taj. I imao je potrebu objasniti i iste, više manje isto, ova je njegova slika iz tog za zagrebačku reviju Start, dao ogromni intervju, tih godina ima mjeseci dosta po medijima i uglavnom uvijek govori i o potrebi dekriminalizacije homoseksualnosti. Kad je do nje došlo, mediji su tome objavljali, dakle nije prošlo tišine. Kao što vidite, bilo je nekih polemika, bilo je nekih ljudi koji su govorili za, neki koji su govorili protiv i tako dalje. Međutim, kako je to na kraju sve završilo? Znamo, sam rekao na početku i tu se bližim kraju. Završilo je tako, dakle, da je se zemlja podijelila na 4 8 je bilo sastavnica federacije, dakle, tu se prijavljaju ove dvije autonomne pokrajine, Vojvodine i Kosovo, koje također imaju pravo prepisati svoje krivično pravo. Dakle, 8 krivičnih zakona je napisano od 74. do 77. u jednoj zemlji, federalnoj Jugoslaviji. I svako je pisao svoje. I na kraju su tako napisali da je u 4 došlo do dekriminalizacije, u Sloveniji, Hrvatskoj, Vojvodini i Crnoj Gori, ostale 4 nije. Ali, prije nego što je to tako usvojeno, to nije odgovaralo centralnom komitetu. Ideja je bila centralnom komitetu na saveznoj razini. Smatrali su da nema smisla, kako kažu, jedna tako mala zemlja, koja je sve sličnija i sličnija, da se razilazi prema jednom takvom pitanju. Čak su rekli da je jedan delegat je cijepanje zemlje pola neopasno oko homoseksualnosti. I jedna komisija centralnog komiteta, dakle vrha partije, se je sastala da bi raspravljala problem različitog tretmana, i to je drastično različito. Dakle, vi imate u Sarajevu ostaje godina dana zatvora, u Ljubljani ništa. Nema niti, čak je age of consent izjednačen.
U Beogradu, gradu, i to se navodi često kao primjer, vi ste kriminalac, a idete preko mosta Dunavskog u Pančevo, to je u Vojvodini, niste više. A to je isti dio grada, mislim, Pančevo je. I oni su smatrali da o tome treba raspraviti i raspraviti su. I došli do ovog zaključka. Ovo je zaključak, ali preporuka, jedna komisija, znate kako, izvršnog komiteta, predsjedništva, centralnog komiteta, Saveza komunista i gost, za ostvarivanje ustava, jer se krivični zakon donosi na temelju novog ustava. I oni kažu da bi trebalo u cijeloj zemlji dekriminalizirati homoseksualnost, s obzirom na prijedloge koje već sadržani u prijedlozima Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Abecednim redom. Ovako navedeno. I dakle, da je tako to svjetska tendencija, da nema smisla. Između ostaloga kažu da posebno je da pravosudna praksa, redovna i vojna, pokazuje da su gotovo se to više ne sudi. Zašto kažu vojna? Ovo je zaključak, ja sam pročitao cijeli zapisnik te sjednice, kojeg ja imam i koji je stenografske beleške, baš što su ljudi govorili, delegat JNA, javni držatelj JNA i Jugoslavijske narodne armije, izrazito bio za dekriminalizaciju. Zato što su oni bili savezna institucija koja je svako cijepkanje krivičnog prava jako sam. I kažu, mi bi to rješavali, kako već mi rješavamo, otpust za ročnike, a oficire tražimo da se poprave ili malo pomaknemo negdje. Jer naravno ne žele gubiti oficire, ljudi su uložili novac da se neko školuje i sad će ga izbaciti iz vojske zbog toga. Njima je smetalo da oni moraju, dok god je to u civilnom krivičnom zakonu. Oni nisu imali zakon, oni su trebali zapravo ljude predati sudu. Jer je civilni iznad vojnog u mirnodopskoj vrijeme. I to je njima smetalo. Sad će oni jedan praksa u Sarajevu, drugo u Ljubljani, sve dekriminalizacija. I vojska je za dekriminalizaciju. Međutim, već sam rekao, federacija se slomila na protuprirodnom bludu. Ovdje imamo završnu tablicu, vidite kako je na kraju to sve skupa bilo komplicirano. Slovenija je potpuno dekriminalizirala 1977. Izbrisan je izraz protunaravno nečistovanje, te se govori tamo gdje se govori o kaznenim djelima, dakle silovanje, zloupotreba položaja, se govori osobe istoga ili različitoga spola. Vrlo elegantno, vrlo rodno ujednačeno. Dakle, to je bilo Bavconovo rješenje. I on baš kaže, ja sam makao taj protuprirodni blud jer nema ništa protuprirodno u tome. Equal age of consent, do pristanka. Hrvatska nema ni equal age of consent, već je drugo rješenje. Oni kažu 18-14. Equal age of consent je 98. Dakle, već Hrvatska ima drugo rješenje. Zašto? Ovi u Zagrebu kažu da dekriminalizacija, ali mi još nismo sigurni, vraćamo se opet na ono vrbovanje omladine. Medicina i psihijatrija nisu rekli zadnju riječ o tome. Mi još ne znamo kako nastaje homoseksualac. Biti homoseksualac je ok, neka bude, ali ne znamo kako nastane. Dok ne budemo sigurni, mi ćemo stvoriti jedan zaštitni opasač oko naše omladine, nek ostane ovako, što je inače evropska tendencija. Većina zemalja koja dekriminalizira u 20. stoljeću uvijek ima unequal age of consent, još 10, 20, 30 godina. Kako gdje? Sad da ne idem u detalje. I u Njemačkoj, i u Austriji, gotovo svakdje. I recimo Hrvatska je više u tradiciji evropskoj, dakle da imate, da nemate odmah potpunu dekriminalizaciju, nego korak po korak. I za državni izraz protuprirodni blud, te se ponovno vraćaju lezbijke u zakon. Hrvatska vraća lezbijke u zakon 77. eksplicitno, navodi se koji su svi oblici protuprirodnog bluda nasilnog i između 18 plus minus godina zabranjen. Pa se navodi i lezbijski seks. Zato što se sad opet dolazi do egalitarizacije rodne i ono prije gdje su lezbijke bile bezopasne, sad odjednom su ravnopravno muškarcima. Dakle, ako je krajem 70-ih, sad su opet opasne. Dakle, krajem 70-ih sa rodnom egalitarizacijom u društvu, ako zadržavate, zato je hrvatski zakon jako interesantan, zato što ima taj unequal age of consent, nejednako pravo do pristanka na seksualne odnose, iz njega možete dosta iščitati i općenito o odnosu prema seksualnom. Samo se navode detaljno u komentaru zakona koji seksualni činovi su dopušteni, koji nisu i pod kojim uvjetima. I govori se dakle da su i djevojke u osjetljivoj fazi seksualnog razvitka i da ih se mora zaštititi od potencijalnog lezbijskog zavođenja.
Očito je, dakle, treba, ako vrijedi za muškarce, vrijedi za žene, jer smo u kraju 70. Crna Gora i Vojvodina ne imaju izjednačenu dobu pristanka, ali zadržavaju izraz protuprirodni lud. Dakle, poseban članak, protuprirodni lud silom, ili on, evo, dakle, između djeteta i odrasle osobe. Ovi drugi ništa. Dakle, to ostaje princip iz 59. Jer to je 1 godine zatvora i ovdje vidite kada dolazi do dekriminalizacije. Dakle, ona je u principu, unatoč svim ovim naporima, unatoč svim ovim raspravama, ostala vrlo kompleksna, ja bih rekao iz jugoslavenske perspektive nedovršena, ali i krajnje zanimljiva. Mislim da nam ova priča može puno reći o Jugoslaviji kao takvoj, o razvoju socijalizma kao takvoj, o njegovim emancipacijskim, o njegovim prosvjetiteljskim, njegovim edukacijskim potencijalima, ali o njegovim posrnućima u one represivne godine, godine progona i tako dalje. Međutim, vidimo da sad je u vrlo dinamičnom razdoblju koje misli o ovoj problematici, koje misli kreativno, koje neki put od kreativnosti i posrne, kada dođu dopisi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali koje je u svemu tome daleko od toga da bi bilo neosjetljivo ili na institucionalnoj razini ili neosvješteno pitanje. Mediji su velika tema o kojem danas nisam ni htio razgovarati i naravno medicina i psihijatrija o kojem eventualno ako vas nešto zanima me možete pitati. Evo, toliko od mene i za kraj ovo je, ono kad kaže, grafička ilustracija velikog priloga o homoseksualnosti u zagrebačkoj reviji Start, to je bila najčitanijih revija u Jugoslaviji, koji je radio čuveni danas njujorški umjetnik Mirko Ilić. Ovo je bila ilustracija jednog članka iz 80. koji se zvao Homo homini homici. To je bilo naravno nemoguće. Fenomen našeg doba. Evo, hvala lijepo.